Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back to my channel Kependak Desa Sareng Abdi Kang Marwan. Oke teman-teman, di video kali ini saya mau mukbang ya teman-teman. Mau mukbang ikan patin ya teman-teman. Ikan goreng patin plus sambal nih. Sambal racikan nih, racikan cabai. Sama nasi sama lalapnya ini nih ya, salad. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum saya sikat habis saya mau berdoa dulu. Amin amin. Ayo mangga semuanya, mari kita tuang makan. Ayo bareng-bareng teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap nih teman-teman. Wow. Mantap. Nikmat teman-teman. Aduh, kagok diri.
Mantap teman-teman. Teman-teman, mukbang kali ini cukup sampai di sini. Alhamdulillah ya, mantap sekali. Perut saya kenyang. Oke teman-teman, seperti biasa yang baru mampir jangan lupa ya di subscribe, di like, dan di komen. Yang sudah mampir banyak-banyak terima kasih ya. Oke teman-teman, saya pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.